I dobar dan ljudi, ponedjeljak je pa i vrijeme za nov video. Danas ćemo pričati o tome šta sam sve ja pročitao u oktobru 2024. godine, pa pre svega malo statistike. U ovom mjesecu sam pročitao 8600 strana, što je nekih 43 priče od 63 autora u nekih 25 čitalačkih dana. Po mojom mišljenju ova statistika je zadovoljavajuća, ovo je tipa četvrti najbolji mjesec po svim metrikama, što je prilično ok, s obzirom da se imaju prilično puno posla na poslu i tako dalje, tako da po mojom mišljenju ovo je bio jedan skroz ok čitalački mjesec. A evo šta si čitalo. Pre svega jedan mali honorable mention, prije nego što pređemo u top 5, to je šesti strip na listi, koji nažalost nije ušao u top 5, ali svejedno mislim da zaslužuje shout out, a to je Drakče od Ilije Kovljevića. S Ilijom sam snimao i Strip Corner, pa ko nije pogledao, molim vas pogledajte. Ovo je jedan njegov autorski strip koji je polu-autobiografski. Ovo o Drakčetu i družini. Po mom mišljenju, ovo je trenutno najbolji autorski strip koji izlazi. Ilija svakog ponedjeljka i četvrtka, ako se ne varam, izbacuje nove epizode na Instagram. Trenutno je na malom hajatusu, ali vraća se vrlo uskoro i možete očekivati nove epizode Drakčeta. Po mom mišljenju stvarno jedan fenomenalan autorski mini strip. A mi možemo dalje. Na petom mjestu ovog mjeseca je Svetski jasovi. Nešto što sam ja nazvao najboljim superherojskim stripom, postoji ceo video o ovome i sa razlogom mislim to. Ovo je za jedan klasičan superherojski strip, jedno pravo malo remek delo i meni se izuzetno dopada. Ko nije pročitao, ovo je obavezna lektira za apsolutno svakoga ko voli klasičan DC, Marvel i generalno superherojštinu. Doesn't get much better than this. Idemo dalje. Na četvrtom mjestu je jedna veća knjiga, a to je Pingvin od Subića. Pre svega par reći o samom izdanju. Izdanje je stvarno fenomenalno. Ovdje su i verzije u koloru i verzije u crno-beloj tehnici. Po mom mišljenju sad malo zavisi koja je stranica bolje u kojoj verziji, ali svakako jedno maestralno nacrtan strip gdje je Subić stvarno opet dokazao zašto je među najboljima, ako ne i najbolji. Osim toga, malo par reći o priči. Priča jeste odlična. Tom King je uradio odličan posao u ove 3 sveske, znači ove samo 3 sveske, backstory samog pingvina. On se malo razlikuje nego ono što dobijamo u seriji ili u filmu i tako dalje, prilično originalna priča, ali se vidi da je ovo samo 3 sveske onako isčupane prilično nasilno iz dužeg 12 issue rana. I svakako dobit ćemo ceo taj run u narednom periodu od Čarobnjaka, tako da mislim da ceo run vredi čitati, ali ovo samo po sebi je odlično, mnogo bolje naravno po mom mišljenju ako se zna ceo kontekst celog rana. Tako da idemo dalje. Sljedeća stvar, opet superheroji i zapravo moj omiljeni Spidey. Ultimativni Spider-Man broj 1. Zašto kažem da mi je ovo omiljeni Spidey? Pre svega crtež je maestralan, znači po mom mišljenju ovo je najbolje nacrtana MJ i generalno likovi iz tog univerzuma. Onda, ovaj Spider-Man ima nekih 30 i nešto godina i nema moći. Da, svi mi. Ovaj Spider-Man je čovjek sa 2 dece, ženom i poslom koji ne voli baš nešto specijalno i živi Malcolm Benom i svašta nešto. Znači ovo je potpuno načeta priča od ovog klasičnog Spider-Mana i ja sam bio oduševljen. Znači prve 4 sveske su perfekcija. 5. sveska je mali backstory, flashback, onako, i onda 6. sveska je kulminacija cijela priča, fight sa glavnim negativcem, neću spoilujem i tako dalje. Ali prve 4 sveske su bukvalno perfekcija koju nikad nisam hteo da se završi. Znači, toliko mnogo sam uživao u čitanju ovog stripa da ja preporučujem svakome koji kao ja, u kasnim 20. ranim 30. 40. šta god, ko voli superheroje, ali koji ne vole klasične superheroje, baš klasično, nego onako, hoće malo i zabave i ovog i onog, jer ovaj strip sve to apsolutno pruža. Znači,
od mene ovo ima 10 od 10 bukvalno i bukvalno mi je omiljeni Spidey posto. Znači, ja sam se oduševio, nadam se da ćete pročitati, nadam se da ćete se vi oduševiti. Što se tiče tajna sa ultimativnom invazijom, odnosno prvom knjigom ovog serijala, ova priča ima spoilere za invaziju, ali nije potrebno čitati invaziju da bi se shvatila ovu priču. Invazija samo pomaže da malo ukapirate neke druge delove priče i da sve to objedinite u jedno. Znači, spoileri za invaziju, ko planira pročita oba, prvo invazija, ko ne planira pročita oba, slobodno samo kupite ovo i sve ćete razumeti bez ikakvih problema i uživat ćete, nadam se, podjednako kao i ja. A mi idemo dalje. Sad dolazimo do jedne dileme, a to je da imam dva stripa koje su 10 od 10. Tako da su razlike apsolutno subjektivne i reći ću da je na drugom mjestu Dani što nestaju. Savršeno, najkolino izdanje jednog fenomenalnog stripa koji je u principu slice of life, ali je slice of life opet o nama, da kažem, ljudima koji su već zašli u nekih godina, znači nisu više klinci kojima je deo života apsolutno proleteo. Ovdje je bukvalno nestao. Ovdje je bukvalno neko drugi koristi taj drugi deo života. I po mom mišljenju to ovaj strip svrstava u možda jedno od najboljih slice of life, kako god hoćete razvojete, koji sam ja ikada čitao. Fenomenalna priča sa puno twistova, ali te twistove ponekad vidite, ponekad ne. Ima jako puno woke materijala koji je zapravo vrlo dobro improvizovan, tako da nije woke strip, ali ima woke delove, definitivno. I generalno moja topla preporuka za svako ko možda nije krenuo ovo fenomenalno najkolino izdanje, da krene možda baš s ovim, jer pored Crnih lokvanja, ovo je po mom mišljenju najbolji Vagabond. Za malo kažem kolorka i ispravio sam samog sebe u glavi. Da, svakako odlično najkolino izdanje, super što je dostupno sad opet i što je relativno jeftino kad pogledate na koliko košta Fibrina kolorka trenutno. Tako da, po mom mišljenju, definitivno vredi, definitivno odlično izdanje, odličan strip, svako ko nije pročitao, uzmite, pročitajte, ovo je ozbiljno remek delo. A mi idemo dalje. Najbolji strip ovog meseca je Luna 2. Da, Darkwoodova biblioteka za devojčice. Druga sveska koja počinje sa, citirat ću, jednim monologom autorke, koji, neću kažem da ne biti jako dobar, sljedeća strana, i ja razmišljam, zarijem sebi oštar nož u vrat. To je samo početak. Prve dve strane. Druga strana. Fenomenalno autobiografsko remek delo. O ljudima koji imaju depresiju, koji su ikad bili depresivni, koji su ikad mislili da oduzmu sebi život, koji su živjeli na internetu, koji su iz ovog ili onog razloga bili luzeri ili mislili da ne zaslužuju to što dobiju ili koji nisu mogli da nađu stalnog partnera, koji nisu, bukvalno ovo opisuje, barem u mom krugu ljudi, tipa 90% ljudi. Planiram da svako od mene za novu godinu dobije ovo, jer mislim da je vredno i da svako ovo treba da pročita. Znači, glupo je reći svako ovo treba da ima u kolekciji, jer da, stvarno, svako ovo treba imati u kolekciji, Darkwoode hvala, ali stvarno ovo je jedno malo remek delo koje svako treba pročitati, svako će ga malo drugačije doživjeti, možda neće svakome biti remek delo, pogotovo ako trenutno prolazi kroz sve ove probleme ovde ilustrovane, ali iskreno čak i tada vredi pročitati. Znači, ovo je meni uradilo ono što me recimo Martin Morbi uradilo. Ja jesam imao period kad sam bio i depresivan i teo da se ubijem i svašta nešto. Kao i bio sam period kad sam bio u bolnici, kad ljudi nisu znali da li ću preživjeti ili ne. Znači, vrlo podsjeća mene lično na Mater Morbi, na tematiku iz Mater Morbija, mada na malo drugačiji način, sa mnogo više humora, sa mnogo više... Zoe je uradila nevjerovatno dobar posao, ilustrovajući svoj život. Znači, ovo je njen realan život koji se desio, koja ona onda pretvorila u komediju i u sve ostalo što imamo ovde.
Moje mišljenje, kupite ovo 1200 dinara bilo gde, odnosno 1000 dinara u Darkwoodu, mislim, možete kupite 2 mangi ili ovo, kao no-brainer, kupite ovo. Ako ništa drugo sa ove liste, kupite Drakčeta i kupite ovo. 700 dinara kod autora, 1000 dinara u Darkwoodu. Da, jeste ogromno razlika, ali come on, support your local artist. Znači, Drakče i Usamljen u središtu zemlje. To je bilo to. Hvala ljudi na gledanju, hvala na svemu što radite za moj kanal. Ko želi i žele podrži ovo, bacite like, share, subscribe, ring a bell, everything else, pa se vidimo u sledeći ponedeljak. Bye bye.